Salibonani, thanda ulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga umlimo wasenzela umusa kwamalanga, umlimo wasigcinayo, umlimo osibusisayo ngendlela ezihlukeneyo. Esinye isibusiso umlimo asipha sona silobe sithandekayo lilizwi lakhe elifika kithi sisaphila, elifika kithi senelisa ukuthi sihlale phansi silamukele sililalele. So isibusiso esikhulu sona leso. Sibonga impilo asipha yona, sibonga konke asenzela khona, ukudla, indaba yokuhlala, izihlobo labangane. Malidunyisa igama lenkosi. uNkulunkulu uyasibusisa. Asigcineni ke ubudlelwano bethu loNkulunkulu buhlambulukile. Buhlambuluka kanjani ubudlelwano bethu loNkulunkulu? Bana singakhohlwa ukubana ke sihlale siselizweni likaNkulunkulu, sibale iBhayibheli. Ungalibaleli omunye umuntu, uzibalele wena, uvume uNkulunkulu akhulume lawe. Ngivume uNkulunkulu akhulume lami, angikhuze, angixwayise, angiqinise endleleni yokukholwa. Siphinde ke futhi sithathe isikhathi sokubana sike sikhuleke, sikhulume loNkulunkulu, sivume akhulume lathi ngelizwi lakhe, sibe sesikhuluma laye ngomthandazo. Kuyasigcina sisekukholweni, kuyahlambulula imicabango yethu, kuyasenza sibe ngabantu abangcono kulezolo. Umlimo kasiphathise, umlimo asenzele kuhle. Okunye okuqhakathekile lokho sizobe sithandekayo, njengoba singabantu sibanengi, siphila emhlabeni, siphila labanye abantu, sihlangana labanye abantu. Qhakathekile ukubana ubudlelwano bakho labantu ophila lawo, labantu ohlangana labo, bube yibudlelwano obuhle, obuyisibusiso ebantwini abake bathintana lawo, kube yisibusiso ebantwini abakwaziyo, kube yisibusiso esikhulu lebantwini abangazake bakubone, bengezwa, besethuka mhla bekubona ukuthi umuntu lo uzasilimaza. Asiphileni kuhle labanye abantu. Okumele sibancedise, asibancediseni, sibabusise, simpendulo yemithandazo yabanye abantu. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena ukuze aphendule umthandazo womuntu lwana. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa mina. Kasivumeni ukuba yithulu enhle esandleni sezulu ukuze umhlaba ube lokuthula. Igama lenkosi lidunyise. Siyabonga umlimo kasenzele kuhle. Asike nisibambe lokho. Sikubambeni namhla, sikubambeni insuku zonke. Into engizenza namhlanje, into ozenza namhlanje, kusasa zingaba into ebuhlungu, zibe luswazi, kube loswazi emulini yangakini, kube luswazi elizweni, kube luswazi esigabeni. So qhakathekile ikakhulu nxa sithola amathuba okuzila izwi likaMlimo, silibambisise, siphile ngokwentando kaJehova, ukuze labantu abalandela ngemva kwethu, abemndeni wethu, izihlobo zethu zithole isibusiso, hatshi isiqalekiso. Qhakathekile khonoko. Sikhulumile ngeviki ephelileyo, sakhuluma ngoSolomon, sakhuluma omama labana sebemkhulela engasathi qhwe. Intando kaMlimo yavokakala, kwaqalisa ukukhonzwa izithombe ko-Israyeli. Ngamaphutha uSolomon awenzayo, wangalaleli imilayo uThixo ayikhulume yabhalwa phansi, ukuthi nxa inkosi kungenile, nxa inkosi ithethe isikhundla lesesikhulu, kumele abe ngumuntu okumele aziphathe njani. Wakukhangela, wakubeka eceleni, kwaba luhlupho phambili, kwaba lukhophe ekukholweni kwakhe, kwaba lukhophe lekukholweni kuka-Israyeli, kwasekulimaza lemuli yakhe. Sihlobo esithandekayo, so ngiyacela bazali, ngiyacela kakhulu ukubana lokho esikwaziyo okurayithi okuvela elizwini likaMlimo kasikulandeleni, kasikubambisiseni, kasikugcineni, kasikuphileni, ukuze labalandele emuva bahambe ngendlela yentokozo lendlela yensindiso. Singakulahla sihlobo esithandekayo kulabanye abantu
abazathwala nzima ngenxa yokweyekethisa intando lelizwi likaJehova. Asambele. Ngenxa yalokhu uSolomon akwenzayo, isizwe esisodwa sidina uNkulunkulu esidabula esiqhaqha kube izizwe ezimbili. Ngenxa kaSolomon, umlimathi wathi lokhu kangisoze ngikwenze ngesikhathi sakubusa, ngizakwenza kumntanakho. Ayi asikubambeni lokhu buhlungu lokhu. Sisaphila, abanye bazakufa abadala, sicabanga ukuthi sichiye izinto ziright, kanti sichiye isigwebo esizakwehlela imuli yethu, esizakwehlela abantwana bethu thina singasekho. Sibachiyela inyembezi ngenxa yokweyisa intando kaJehova. Umlimi nxa kulento angayithandiyo ukuthi abantu njengabantu emhlabeni seyise ilizwi lakhe, sithi thela udaka ilizwi lakhe, khonokho umlimi kakufuni. Xa esengenile ke umntaka Solomon ya kule nkinga la. Xa uyise sefile yena esengenile waba inkosi. Kuthiwa abantu bako-Israyeli bayabuya bathi kuye Rehoboam, akusiphathise mfanami, akulalele, usuyinkosi esikhundleni sikayihlo, sicela ukuzwe izicelo zethu. Cela ukuzwe ukukhala kwethu. Uyihlo khokho wakho besimthanda, uyihlo besimthanda, lawe siyakuthanda. Kodwa silesicelo ikakhulu sikhangela uyihlo. Besingani sidonsa nzima. Hayi mhlabeni kunzima. Besisidla nzima, sidonsa nzima. Mani kufake ngolimi lwakathesi. Mfana akusilaleli. Okuyipay kwethu bekukuncane kungaka. I-tax ihlukuqede nya okuyipay. Imali esiholayo ibingasalingani, ibingasavumi siphila impilo esiyifisayo. Ibingasavumi ukuthi sibhadale ifees. Kayisavumi, ibingasavumi ukuthi sibhadale irent. Ngasisadli sesiphomba kubamba ithumbu ukuthi litshona ilanga liphuma ilanga. Impilo yabantwana bethu, quality yempilo yabantwana bethu yehlile ngesikhathi uyihlo esaphila. Tax ibi too much kakhulu. Lalapha leke lilaleli lapho kule ndaba la. Verse 4, chapter 12, verse 4 ka 1 Kings. Your father put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will save you. Uyihlo mfana siphile gadalana. Besidonsa ngefala somchilo usuhleze entanyeni lapha ngapha umchilo lesafosa ukukhala. Uyihlo ubesithwalise nzima mfanami. Jogwe ebeselimahlombe ethu belinzima, asikholisanga impilo ngesikhathi sokubusa kukayihlo. Kasikholisanga ukusebenza. Xa kulelanga kade silizonda sesilizonda empilweni zethu yi-payday. Ngesikhathi uyihlo ebusa. Silesicelo ke esincane, lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us. Siyacela ke wehlise, sicela usizwe. Sicela usizweni.
Nxa abadala, nxa isizwe, nxa abantu abatsha, nxa omama bebuya bezokhala enkosini, bezocela enkosini. Mani ke likhiphe imhlolo la. Vela kunjalo emhlabeni. Kungabuya uheadmaster omutsha esikolo, ama-teacher ahlacabange afise ukuthi uza kuba ngcono kulalwana ophumileyo. Hayi nxelo uzabe silalela, lo nxa uzasenzela lokhu lalokhu kule cottage leyana engakapheli, singakhuluma la nxa uzahla iqedise. Kubuya umanager omutsha emsebenzini, uzathola kule excitement abantu besithi, hayi lo ngimbonile nje la nxa isi-addressa kukhanya indoda elalelayo. Uzasizwa laye akasilungisele lokhu lalokhu, asilungisele inkantini yethu, asilungisele laphana dokushota khona, asilungisele transport yokuya endlini. Lekubusene emhlabeni. Ngaba lama-elections kungena upresident omutsha. Bayathaba abantu bathi halo, samuzwa kurali liyani wayikhuluma kuhle, samuzwa laphana esithi khangela nokugqoka kwakhe asomuntu oziphakamisayo, ugqoka simple. Sibe le hope ukuthi mhlawumbe izinto zizatshintsha. Esehlezi umuntu esihlalweni sepower abeseveza ama-true colors. Izicelo zihambile, izikhalazo zihambile, kwathunywa abadala ukuthi bayekhuluma laye, bamvezele lapha esicela khona. Abesesithi yena uSolomon, yakwazi ke seba lethemba, ulethemba lawe, ye ukuthemba umuntu futhi nikisi. Rehoboam answered, verse 5, go away for 3 days, and then come back to me. So the people went away. Abesesithi ngicabanga ukuthi wayelo secretary yena so nxa eqamba athi okay khuluma mntana ngulale khuluma, ababeka abadala. Uyazi ukuthi bathe bebuyele emakhaya besiyaxoxa labomkabo, besiyaxoxa labanye abantu ababengafikanga, bona babe bathumile, babuya besithi hayi bantu zwanini la, impilo isitshintsha. Sikhulumelayo indoda, sikhulumelayo upresident. Uyazi ukuthi umuntu lona uyazehlisa, usibizile wahlala lapha, sahlala laphana, saxoxisana laye, walalela. Mina ungiqambe ngebizo. Uze mbona ukuthi indoda enengqondo, indoda emadodeni, ngazange hlasiphendule. Into ofuna ukuyicabanga kuhle ayibhala phansi, abese kuya lempendulelo hlonzi. Isikhalazo sethu njengesizwe sizwakele enkosini. Isikhalazo sethu njengama workers sizwakele enkosini. Isikhalazo sethu njengabantwana besikolo sizwakele enkosini. Abantu abethu bafunda khatshana, imigwaqo ifile, kuzwakele enkosini. Ithe sibuye after 3 days. Laba bekhona bethatha ke ama picture ama selfie lenkosi, agcwala ku WhatsApp yaleso sikhathi, babakwazi koJuda, babakwazi koBenjamin, kwagcwala indawo yonke ukuthi abantu inkosi ikhulume labo, yabanika 3 days. Khangelani ithembeni ka. Wake wabalalo, ngake ngabalalo, silalo, kodwa singakhohlwa kuthemba umuntu. Lalela verse 6, then the king Rehoboam consulted the elders who had served his father Solomon during his lifetime. How would you advise me to answer these people? He asked. Lalela advice evele badaleni. They replied, if today you will be a servant to those people and serve them, and give them a favorable answer,
They will always be your servants. Number one, njengoba usesesikhundleni ungabi inkosi yabo, be their servant. Balalele njengoba uzwile bekhuluma ngezikhalazo zabo, balalele and give them a favorable answer, and they will serve you. Baza kuhlonipha, baza kuthanda, baza kuguqela, baza kuthanda bonke abantu. Ungabaniki impendulo eright. Impendulo eright ayikuthi ngizwile bantu benkosi sengisehlisa ipercentage ye tax, sengisehlisa ubuhlungu kade lubuzwa, sengilungisa imigwaqo, sengilungisa lama prizes akhwelayo, lo mholo wenu sengikhwaza. Verse 8, but Rehoboam rejected the advice the elders gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving him. Yikho-ke esiyilahla khona lathi khathesi, sesikhamba khathesi, siyaqeda khathesi, siyilahla khonapha. Sabamtshelile abadala, bamlaya abadala, ababebadala be-advisor loyise. Esaba babona okukhulu okuningi laba abadala. Base besithi, ayi mfana, wenze kuhle wazosibuza. Sicela ukubambe lokhu, siyacela ukubambisise ukuthi khona uyihlo khonokho abantu abakhulumayo baqinisile. Ubese womisile, wawomisa baqinisile abantu mfana, balalele, bazwele, zwele isizwe, zwele umphakathi. Power. Ate ukukhuluma labo athi ngadaloko. Hayi, inkulumo ukuzikhuluma lokho ngabadaloko lokho kuyabhayisa lokho. Abese suka ayebuza intanga yakhe, ahlale phansi le ntanga yakhe ababuze umbuzo awubuza abadala, alahle ale ajikele khatshana i-advice yabadala. Nengilethu khathesi impilo yethu kayimnandi njengabantu abatsha. Mana ngikhulume lathi abantu abatsha, kayimnandi impilo yethu. Kulama mistakes amanengi esesiwenzile asikhosta intokozo, asikhosta le good health. Ngoba sitestes phansi, basihlalisa phansi abadala, basiniki advice, sayibona iyibuthutha, sayilahla. Sisuka lapha sadinga impintshi zethu zegazi. Etha ola. Kanti akungayi lapha iplani lapha ngithini. Mani ngeke ngikhulume lapha sikwesithanda kapha. Abafana abancane babe sithi bona The young men who had grown up with him replied, "These people have said to you, your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter. Now tell them, my little finger is thicker than my father's waist. My father laid on you heavy yoke, I will make it even heavier. My father scourged you with whips, I will scourge you with scorpions." Hey. Abambe basebethayi toto le thatha nkawo angikwazi use-10. Baba sithi ayaya abadala bahlala abadala. Yinto ade bekubizela yona last week lapha begcwele kumpana begcwele bekubizela into enjalo. Ngicela ukuthi uhlubatshele nje kubatshele. Atshele uhlubatshayile straight nje kuhlubatshele ukuthi zwanini itime
lalidlalisa yikho libuya kimi ngoba utimer wayeweak, wayelidlalisa, wayelizwela. Nawe wayelibambile ubaba ngaka libuyanga kimi. Mani litshela, nxa likhala nge-50% ye-tax, mani nike litsheli sengifuna 90%. Ubaba ubelitshaya ngomchilo, mina ngizalitshaya ngomchilo olenkume, ngizalitshaya ngomchilo olameva, olezigodo, olamathambo ekucineni, olensimbi athula inyama emaqolo, liyazenzisa nabantu. Ungabatshela njalo mfana uthi ngiyalithela robayi, bakwethuka, bakwesaba, bazakwesaba. Phela kumele ubusa abantu bekwesaba. Walahli advice yabadala. Ungachecka amajaha amaningi sobethandeka, ungachecka amajaha amaningi khathesi asevuthukile, lempilo yasiphunyuka. Akuphela nya izikhewu zokuwa, amanxibo okuchaywa, bangena baphuma ejele, vela abangani babo ngamapholisa ngokuhlala bebotshwa. Inengi labo ikulalela isize zabo abakhula lazo eHamilton befunda, baqalisa vele lokutshontsha imali ye-transport. Mama nobaba bahlala phansi lawe, bakutshela, bakulaya ngempilo, bakufundisa inhlonipho, bakufundisa ukwethembeka, bakufundisa ukuthi ukulwa akula pentsheni, utshwala akula ndima. Khangela kathesi ayisimanxeba ngoba you rejected advice yabadala. Ngo-2021 awukazi usebenze, ulala phansi, gcwele endleleni emgwaqweni ucela ukubhenyiswa lokuchiyela utshwala, uyimvuthu emhlabeni, uyinto ehlekwayo, abadala ulihlazo empilweni yabazali bakho ngenxa yokwali advice yabadala. Sathathi advice yentanga yethu. Isintu sithi sona indlela ibuzwa kwabaphambili, inyathi ibuzwa kwabaphambili. Bible singayekethisi, singadeleli iadvice yabadala, zone ziyanino lezimhlophe yi-wisdom. Kasibalaleleni ngoba ngumngani wabo, hlala labo ngabathola behlezi, hlala ulalela ingxoxo, ulalele nxa beqondisana, nxa bexoxa, ubuze lokhu lalokhu, bakunika iadvice enhle. Bakufundisa ngempilo, bakufundisa ngendlela yokuphila, bakufundisa la ngelizwi likaJehova, bayayazi impilo. Nangilethu sesilahlile empilweni, impilo isiphunyukile, inthoro yempilo isiphunyukile. Abanye ngabantwana khonapha abachiyelwa inotho ngomama lo baba, wakuchiyela izindlu 3, wachiya iplaza ligcwele inkomo, kakuseli ivine yodwa echamsila, sezaphela nya ngokulalela isayizi yakho. Uhambe ebusuku uyethengisa 50, uhambe ebusuku uyethengisa 10. Wathengisa izindlu kathesi usulota. Bathi bekuxwayisa abadala wathi, "Hey, ngabona bale plan ngalabo bale zindlu. Kambe ngatshelwa ngumuntu ongelandlu ukuthi indlu igcinwa njani?" Yazami izindlu leziya ngachiyelwa ngubaba wami lo mama wami. Kathesi kawusela lutho. Kathesi usungumyanga onuka insikizi, kodwa inotho wayiqhutshelwa, wayiphiwa, wayivuthuza, wayiqeda, zaphela inkomo, zaphela imbuzi, waze watengisa lezinja. Akusela bar ekhaya, lo muzi kawuselawo. Ngenxa yokwali advice yabadala.
obusuthathe size yakho osihlobo esithandekayo kuhlukulalela kuhle ukufunda inhlakanipho kuhle ukubambisisa imfundiso yabadala abanye ngosisi kuyehlula empilweni kayisi ukuthi kuyehlula ukuthi wala okulalela advice yabadala wathi ogogolani hey mendo kuhlalwa ngakuhle emendweni ba-advise labadala bacela umama bokuhlalisa phansi kwabuya izalukwazi kwabuya o-aunt bakuhlalisa phansi wala wathi isidala leso sidala angeke limbisele emuva mina abadala mfundile mina ngile degree wahlule kuchitheke aluba kuphela ulalele abadala wasusiyalalelisa izakho wahle bakutshela ukuthi ke indoda ungayijayisi indoda ungayijayisi kanti ufundile lamaphepha uyabufunana endodeni ungayijayisi indoda lalela iadvice yabadala ngawalalela ngayinto zihamba kuhle umlimi kasisi umlimi kasiphathise siyayilahla empilweni ngangizwa abadala even emsebenzini bathi wena mfana ungawayawayi umsebenzi uyagcinwa abanye umuntu uhlaxotshwe ngena izulu ngokuhle kugcina umsebenzi iyagcina umsebenzi advice yabadala ungalovi mfana umsebenzi ungalovi ngoba khona la ubhota amakhiwe kubona umsebenzi uyagcina abadala wawo tshona uvalile nje tshona uvala la uyabona ichezu bomthi tha uzabona tha uyabuya ngemonthend abanye babonakala ngepayday kuphela kwali advice yabadala bekukhuzile emsebenzini bengakuzali kodwa abadala bekuzwela bakuhlalise phansi enkantini bakubonisa impilo bakukhuze abanye siyasebenza asilalutho silokho silale eZimbabwe fair Zimbabwe ngenqulu phansi pha ngayokwala advice sikhethe esize isijikele ekucineni kwempilo isilahlele ekucineni kwempilo siphume ebhantini lempilo siphume lentandweni kaJehova abanengi abanye sebazibaphuma le church ngokulalela iadvice yabantu abangalanhlakanipho abanye sizobe sithandikayo bazibayekela lokufunda bachaya cross border bakhona ngale kwafika kwabehlula sebengabantu benyawophe ngenxa yokwali advice yabadala mani insikade sihambela babe buya abadala mdawini bethabile bathi hayi sesiyakhuluma lawo bethesibiye nelanga lesi3 ngo2 vele abantu bamthole sejikisile eyinqumbe esitulweni ehlezi so i-welcome efana leyo uqala ingasekho wayesihle ngahlali phansi mani khona lingahlali phansi mani khona sekajayela kumele ubuya lapha lizohlala phansi linathana lama drink kuphelile lokhu badala kuphelile nya kuphela izulu lizombona ngomphako kuyikucina ubaba ubelidlalisa mbalekela bonke abantu ukuthi ubaba ubelidlalisa bali iBhayibheli thebatshela njalo isizwe sonke sala isizwe sonke saphunyuka isizwe sonke sahlamuka bathi kasilasabelo lendlu kaDavid athi wayathuma umunye indoda ukuthi aye khona ngale ukuthi ayebaforce ukuthi basebenze engufoloman uverse 18 kuthiwa bamthanga amatshe bambulala abako-Israyeli yona inkosi yagcina ibalekile yagada ibhiza yabaleka yafika yayacatsha verse 21 when Rehoboam arrived in Jerusalem he mustered all Judah and the tribe of Benjamin 180,000 able young men to go to war against Israel. So kulezizwe ezimbili. So kulo Israel kube lo Juda. uJuda isizwe sikaJuda lesizwe sako Benjamin isizwe ezimbili ezakha uJuda. Ngapha ko-Israel ngezingu-10. Sikhulumile last week. 10 capital city yabo yiSamaria. Ngapha 2 capital city yabo Jerusalem. Ko-Israel
sokubusa uJeroboam koJuda kubusa uRehoboam umntaka Solomon. Usesuka ke lapha go to war against Israel to regain the kingdom of Rehoboam's Solomon's son. Abesebule buthelela iarmy atasambeni siyekulwa sichayela abantu boIsrael ukuze sibanqobe umbuso wonke ubuye lapha izizwe zonke zibe ngaphansi kwami zonke 12 njengalokhu babade kwenza. Abanye sesiphiwa amathuba kaningi sizobe sithandeka empilweni saphiwa amathuba kaningi sawalahla amathuba ngenxa yokwala iadvice evela ebantwini abahlakaniphileyo, advice evela ebantwini abasithandayo, sakhetha iadvice ehlanyayo, iadvice engelanhlonipho. Kodwa umlimi esinika ichance yokuphila impilo enhle. Lo mfana kwakumele abe inkosi kuhle, wayilahla njengathi siyilahla, wadiliza impilo yakhe lethu sesiyidilizile, wadiliza ukukholwa kwethu kwakhe lokwethu siyakudiliza ngokungalaleli advice esisondeza duze kwenkosi, ngokungalaleli advice esakhayo, ngokungalaleli advice evela engqondweni ehlakaniphileyo lengqondweni emature. Umlimi kasize, umlimi kasiphathise abakhuluma lathi besixwayisa besohlangothwini lukamlimi. Kasibalalele ngisobe sandika kuzalungisa into eziningi, kuzakhipha izinsizi eziningi empilweni zethu, kuyakhipha amanxeba amaningi azaphola asekhona empilweni zethu, kuzakhipha lolunye oluphakathi kwethu singalalela iadvice evela kumlimi. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asigcine esandleni sakhe sibe ngabantu abokho. Asicineni ngalokho sikuzwe la. Gatshintshi umfana gatshintshi lokho siba wesi. Uselungisa iarmy yokulwa labafowabo, selungisa iarmy yokulwa labantu bakibo ngenxa yokuthi ngabaphatha ngakuhle kakhuluma ngakuhle labo. La umlimi nyamthanda. But the word of God came to Shemaiah, the man of God, say to Rehoboam, son of Solomon, king of Judah, to all Judah and Benjamin, and to the rest of the people, this is what the Lord says: do not go up to fight against your brothers. Abanye ngenxa yongalaleli advisor right, bambe lapha siqinisa ngeadvisor right, sesisilwa labafowethu, sesibahambele enyawungeni, sesibacuphile inyawo abafowethu, kungayisibo abarongo, kuyithi esirongo ngoba singalalelanga advice. Sesifuna bazosikhonza, sesifuna basipha izinto ngenkani okwethu sabala. Hey, ukhumbule ngelanga kushewa ilifa, waphiwa inkomo ezingu4 njengodadewenu waphiwa inkomo ezingu4, ezakho waziqeda usufuna ukuthi uthathe kuye nxa esesithi lezi ngezami, susiya empini ulwe lo dadewenu. Cela ukuthi sicine la. Nxa ilanga lisiyatshona iviki iqala, lo mnyaka lo waniqala, impilo iqhubeka, umlimi uyakukhuza uthi yena wazimochela ngokungalaleli advice. So ngiyakukhuza, do not umlimi utsho njalo, do not go up against your brothers. Israel, go home, even one of you, for this is my doing. So they obeyed the word of the Lord and went home. Umlimi kwasiza, umlimi kwasiphathise, impi kade uyiplana kayidilike kayiphele. Go home, go home. Umlimi uthi kwenza wami khonoko ngoba wena mfana uphiwe ithuba wangalaleli, walichitha ngakunika ichance. Mangaka ama-chance umlimi esinika siwachitha. Umlimi wasenzele kuhle, umlimi wasiphathise singayilahli njengoRehoboam wayilahlayo ngokungalaleli advice. Ngiyakucela
xa sivala la empilweni yakho kulabantu ababuya bezokunyenyezela bekunika amathuba amahle ukuthi ulungise impilo yakho. Ilizwi kaMlimi li-advise epheleleyo. Umlimi uyancengana lathi ukuthi asilungiseni impilo yethu, asilungiseni izigwenxa zempilo laphana singalalela kule ntokozo lokuthula, singayekela ukulalela sobe sithandekayo kuzalibuta kuyabuya inyembezi, kuyabuya ubuhlungu ezimpilweni zethu. Wayilahla uJeroboam, nathi singayilahli. Kasibambeni sihlale entandlweni kaJehova. Izolo besingalaleli, nathi thuba umlimi kakavali umusa wakhe. Akulalele nxa ukhuzwa, lalela nxa uboniswa, buya nxa ubizwa inkosi. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, asikhulekeleni. Baba olungileyo, siyabonga ukuthi uyasithanda, siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu. Siyabonga ukuthi lanxa siphambane sibe yaphinda usinika amanye amathuba. Sigcine emseni wakho sokulezimpi esesiphakathi kwazo lezihloko zethu ngenxa yokwala ukulalela advice enhle. Sifundise inhlakanipho, usigcine esandleni sakho, igama lakho siyakhuleka.